Mai te ata pō ki te awatea, koe nei te hōtērā hou o noho Lakeside Hotel, e mana ko hia e Pūkōrero o Ruawhata, ka tū ki te kaura mā whitiwhiti. Ko roa ke tēnei whakaaro e rere haere ana I roto I te iwi. O tira I roto I te hapori nui tonu o Rotorua. Te mei hoki he wāhi tēnei, kua roa e manaki mai ana I te ngā tūruhi, I te hunga manene. Rewana te ngā kaua tēnei uri o Ngāti Whakaue I te rongo, ka tū he whare manaki hou ki ngā whenua o ngā tūpuna, o tira ki te taha tonu o ngā puna waiariki. Ka whai mahi te iwi I nei mahi, tēnei hōtēra, ka whai wheako, ka whai mana anō hoki, nā te mea ngā rā umua, o tēnei wāhi, he wāhi manaki tangata, ana kai te manaki tonu, kai reira tonu te wairua o tēnei o te manaki tanga. We think it's going to be a massive, for Rotorua. There is a lack of accommodation of that standard here, and everybody's been telling us that for a number of years. We've been pretty cautious, sort of moving on this, obviously just with the state of the economy and everything, but now tourism is definitely lifting in Rotorua, and we're seeing it nationally, and all the indicators were now is the time to go to market. Ko David Tapsell te hea mana o te kamupene o Pūkōrero, he uri hoki ia o Ngāti Whakaue, ko oti ia rātau tētehi pārongo motuhake ki te mahitahi me ētehi atu kamupene, rōpū e hia ana ki te whakawhanake I te hōtēra nei. Waiariki's been open now for 2 years, and they always say good things take time, so we just took our time, we just waited for the market, and all the indicators are now the time is right. He te kaumātahi manomita tapa whāterahi o te hōtēra. He tata ki te ruarau ngā rumanoho. He maha ngā toa me ngā wāhi hui. Ka mutu, he pāpara kauta kei te tuanui. You can see all the significant Ngāti Whakaue landmarks. Mokoia, Nongataha. Our focus will definitely be on Ngāti Whakaue, that's who we want to employ first. And again, just lifting the tourism offering that Rotorua has to offer overall, because, we always say, what's good for us is good for Rotorua, and that's a motto that we live by. Te awanga pēr ko te nui pēr o te moni, me whai e tātou ki te whakatū I te kaupapana, engari kai te pai. O te mea nui, hakoa te nui pēr o te utu, he mea tēnei mo te anga whakamua o Ngāti Whakaue o Rotorua whānui. E tumana ko hia ana tēnei tokorua o Ngāti Whakaue ki te whakatīnana tēnei wawata e ruarau ngā tūranga mahi ka whakatūria mo ngā uri o Ngāti Whakaue me Te Arawa whānui. Te Kawa Paora, Aukaha.